dan ljudi, Max ovdje. I izvinjavam se na prekidu, malo skačemo po dušecima. Izvinjavam se na prekidu snimanja, ali imao sam probleme s Frapsom, sad sam ih riješio. Nisam još riješio za neke igrice, ali za Minecraft sam riješio. Tako da ćemo igrati malo parkoura, što meni nikako ne ide. Pročitao sam pravila, malo sam isprobao. Pa hajdemo. Idemo. Uzet ćemo dijamantski. Vidite, isprobao sam već dijamantski. I ja sam najveći noob u ovom parkouru. Tako da, evo ja ste vidjeli, ne mogu jedan obični skok da napravim. Opa. Eto ti dolena. Ja. Minutu snimao, nisam uspio ni na drugu skočiti. Pa, jel me zezaš? Daj napravi 4 bloka ovo da mogu skočiti. Ne jedan blok. Ne, mam. Šuti, Max, šuti. Dobre. Dobre. Idemo. Toga. Ja mislim da je ovdje checkpoint, tako da možemo da spavamo malo. Jeste. Vidite, ovdje sam probao da napravim taj smet. Ljudi, sam ja čorav ili vidim ono što ja vidim? Iš pauče! Jibis! Dobro je ljudi, baš ne kažem vama nego pauku. 2 minute snimamo i odmah me oborio. Stanemo da se ubijem. Tako. Vidite kako sam ja pametan. Vidite. Ipak ću ja uzeti ovu dijamantsku. A čim sam pao. Opa! Dobro je. Op! Čučne. Op! Očka, šta? Dobro, ovo je bilo čudno. Miracle. Ne znam, nije li se tako izgovara. Ne znam, je li se tako tačno izgovara. Opa, dobar. Prošli put sam došao do ondje i odlučio sam da počnem snimati, pošto ja sam najgori u ovom, tako da će biti možda zanimljivo. Ne! Ja ne znam što je to zanimljivo da ja padam svaki put. Ko je tebi? Izvinite ako se pitate što je ovo gore, to je jedan Rocket Dog program. Napravio sam novi ekran crveni pa sam odlučio i tu da mi bude modern ekran. Kako se nazove? Šta sam vas htio reći? Bla 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 truć. Nemam pojma. Snimam već 4 minute, a nisam ništa uradio. Max samo šuti. To je to ljudi, vraćamo se kad prijeđem do tamo. I ljudi, evo nas nazad. Vidite vi ovo ovdje. 6 minuta ovdje skačem, 60 puta sam pao. Stvarno ne mogu da vjerujem. A sad tek sad tek ne vjerujem. Sam ja čorav, brate. Prvo da odspavam. Joj daj, molim te. Time, set, ight. Time, set, mrš.
Pusti me se daj. Help. Ljudi, ako sad umremo, ja ću da crknem. Hej, haj, Dobro, ovo je bilo malo lagano, ali ne vjerujem ni da smo ni do pola došli. Dobar, idemo dolje, dolje, vamo, dolje. Dolje, 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 dolje. Dolje, kud sad, brate? Sad vamo men se čini. Ako ne bude vamo. Normalno, jebem ti, jebem ti, jebem ti, jebem ti, jebem ti, izvinite, izvinite, izvinite. Kako mi je prepuna, ježio sam se, bježi, bježi od mene, bježi od mene, kravo jedno, bježi od mene, bježi od mene, bježi, molim te, nemoj da te molim, budalo jedna, bježi, 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 Max, bježi, bježi, moguće. Robin Hood, bježi, povlačenje, povlačenje, povlačenje. To Robin Hood, pomogao si mi, hvala ti, čujo, bježi od mene, konjeno jedna. Ljudi. Proveo sam 1 minutu skroz na psovke. Naravno nisu neke psovke, ali iga me. Bježi, bježi gore, bježi gore, bježi gore, bježi gore, bježi gore. Robin Hood. Gumb. Šta će mi to? Jedan gumb. Dobro, ovuda nećemo 100%. Treba da probamo dolje. Sićim. Ako me sad Robin Hood pogodi, neću se to nikad prostiti, a ni njemu. Robin Hood mi je malo pomogao, ali nije puno. I ja zamalo da preskočim ovu kocku. Zamalo, dobro. No kako mi ljudi bolje ide. Dobar je. Ostao sam bez teksta ako niste primijetili. Zato da ga pođem. Zazam se. Uskabea! Hasuma! Stavim kacku. Like a pro. Like a noob. Očka papačka! Riha. Dobro. Još 2 minute. Glava mi se uznojila, ljudi moji. Ljudi moji, ovo je 8 minuta, ali ja ne mogu više. Ja ću prijeći ono mjesto na kojem smo bili propali. Prijeći ću ono mjesto bez vas. I 100% ću se puno živcirati. Hvala puno što ste gledali. Ostavite like, share, subscribe. I do sljedećeg puta. Goodbye, ljudi moji.